matuhatikite nikyo watwitire kihuroko giaku twakihutanike na ithuĩ tũrĩte mũgate wa muoyo twakinyotanike na ithuĩ tũnyuĩte maĩ mena muoyo. Kabisa mazejo, amazing mazejo. Kwa nini uchoke? Kwa nini mazee kuwe na kiu? Kwa nini kuwe na njaa? Ushakuwa quench mazee, umekula mkate wa uzima. You've been rested. Amazing mazejo. Nyakio. Yes. Shughuli moja safi. Kabisa. Alafu the second song is very encouraging. Kabisa very encouraging. Tobinatoa kuneka nyamukaigano. Sara ahairwa mwana ukoro-ini. You know, she waited. Yani God came through. Wow. Reure, Nancy. Areme mucie no koro ya ndumata kuoe nigu na riu no wega makumenye ukora kamera ri haria ugike mwiroreri umwire wetagwo atia arafu umwire nginya umite ku niguo amaritwa njitagwo Nancy Nyakio wa Njohi njereirwo kundu gwitagwo Kirinyaga no oria matuko maragethie ndukio ni tugiukaga guku giuka guku haso no ne ngiuga ni Nairobi no titayo tone korea Kajiado Kajiado County nyumite kundu witagwo Githiria kana Kiserian ti haraihu no ni Kajiado kabisa mazee. Hii ministry umeanza lini Nyakio? Riu ni gutungata na njira ya kuinare no ndime trace reta thabari kanene muno to me I started to sing ndio cukuru primary school na ni tene ndugakiuria ni miaka igana mihituku ndio kairetu kanini so riu ni ndaturaga nyinaga nginya ndathi high school ni ndathurirwo ndi kwa ya mistress kwa mistress ya high school korea siu ni ndakire oguo so ni kuina ndurite nyinete miaka mingi but ru recording nyimbo ciakwa tondu twambite tuka record na andu atatu collaboration ya andu atatu tagwa Apollo Muhia na nie makirio Nyeri Apollo akoragwo Nyeri Muhia akoragwo Nyahururu thaici so ni thabari ni wira mundu akoragwo akirutira Ngai utungata tu ni utindikaga mundu ngekorwo na ndenda gutiga to ndanatiga kuri hindi ndatigite kuina miaka karundo but okay kora you're going back urekorwo ni ucokire ni uracoka ministry ni tondu maundu ma uini na utungata ni gwitwo ti kwita ndungionera tondu korwo ni kwita kana gugikigeria gutuika ta ini aria angi ndanakiona nie ngianogire tondu ndigikiuga ndanakihit no Ngai anakindeithio ndio yake ya kinya ni kabisa atiriu ni urona ndina andu ta Jonato tukisema manze urona riu DJ Frank the brand ni ritwa inene akiona mrembo haha shiko ni ona ndimuonagira guku mitandao-ini na TV-ini riu gwikora kundu ta guku gagicokeria Ngai ngatho ukamenya ndukoretwo ugithiururuka buri hari oria ngumirira ni undu wa Ngai na ndigikiuga ndiumirire ukimenya DJ Frank ni ndirakihotanire gikombe mazejo World Cup ya hayo worship song of the year na ru marwa mbere watwekire wega yes riu ri waje kuina watu kaginya kwa ya mistress wari muhonoku we kana i worship ya sasa i jani ya kuwa uraina ginya worship na we muini wa gospel sasa ilianzaje? Ni ngoretwo ndi muhonoku kuma tene muno tene ndikaire tukanini no thabari no ya guthima tu ni ndukiwe mundu ni ekinya handu kahingwo kagwa no I'm still on the track ni ndi muhonoku inagira Ngai wakwa ndi muhonoku na ndimwitigirite muno tondu tithero and that is the message of the song that ruriboro da hotanire worship song of the year tondu raragia atiriri ndarorire ngiona atiriri ndi muhonoku ni no maundu maria mangereire kana ndiragererwo muthenya maundu maria Christians mageragirwo muthenya magerio ma mugendi urathie thabari ugakora ni maingi nginya ngiuria atiriri tukihonoka twera guku niko kwina kihuruko niko kwi thayo
kwanza nona kiona andu me crusade ni urawona kafiu kero riu ni onyaririkite for a very long time karibu katika mapumziko ukiuhuruke tu ngikora riu ningi kuna kuo kuri ona bara ciakuo ngikora ti ati to wi muhonoku ndurahuta tondu ti to wi muhonoku nduranyota ngiuria atiriri why is it happening like that nirio Ngai aheire message akinjira atiriri gwake ndungicera nake ukorwo hana uguo is it our problem as believers ama ni problem ya God ati ndo upitie mambo yenye unapitia ngiona tugeragerio macio ni undu wogo ciwari twaria Ngai hena reason kaundu ka uragerera mwiroreri witu umuthi I want to just encourage you gwire atiriri Jonathan encourage de mumirerie gwire it is just for a while the season it's not fatie urege wire Ngai ni ndikugerera maya ringi as long as I'm with you to mandiko moigani ni mugate wa mwe niguo Jesu gire ati mundu wothe ungimuria ndagacoka gwika atia turakihota niki na twina Jesu turakinyota niki na Jesu niwe mai ma muoyo twanoga niki na Jesu niwe utwiraga ukangwa uri oguo ndakoragwo na thina uri hana what he wants ni uke na mirigo yaku ndarakwira be oya uri tondu andu kuria hujemera mundu ambe utigianga gwika ate nigetha horo no Jesus calls you oguo ri uja hivyo gori uri sitagwo gori ndirathi ngithomaga ruge no come vile tu ulivyo ukiwa na ngori zako ukaheje so Jesu niwe kihuruko tosha na waigua uri muku mirigo no ukuite mirigo aingirire ni ta rugano ri uheanaga rwa mundu airwo lift na kiondo akiingira ngari no kiondo kirio no I know most of us as Christians ogo niguo tuhana twaingirire no turi ona mirigo tukuite now this is the message for the season atiriu now that you are in the rest itself within you are Jesu ri kana the Jesu within you akure it's high time ruwire Jesu riu ni ndate nganja tondu nganja nicio itumaga twage gukinya kuria turathie iremithia ugakorwo wina so many doubts ugakorwo nduretikia tondu na kwaga faith nikuo gutumaga rimwe tuture haria twambiririe it's upon us it's our high time as Christians to Jesu within waku now we want to utwaure twaure that is the message of the song wone uke utuhujirie but your time yes otwire wina nyimbo cigana hari mwena wa YouTube ndiagite nyimbo 10 na kindu my first album yari na nyimbo around 8 no dekire video 7 songs etagwo rwimbo rwakwa rwa mbere rwetagwo Friday now the collab that I had done with the other few people rwimbo ruria ingiuga ndambirie na rwetagwo Friday tiekire uru nirwekire wega na riu no rathimaga ndondo no manjiraga ndakurumirire kuma hindi ya rwimbo ru rwirago tiga kumaka umuthi no Friday tiga kumaka Jesu akuire agithikwo andu magiciria are mamwambaga meciragia that is the end no ore matamenyaga ni atiriri Sunday yario ikuhiriirie Jesu akiriuka na ariukire na more grace more power more ari na riri gukira uria so I have about nyimbo around 15 or so they know you digiri kana ditarete wega but she hau uguo unaona director tuingie madukani kidogo tu kaya tuende kasiga naona ira ndokore kwa social media na basi ya wira twacokeria nima tu kamera hari uguo ri ira wikagwo no wira matikaukie mitambo nturacio ndugathi tondu nginya ndina ngeithi ciaku we ngwirite ni uroka ikaro hau twaria makiria uga ni turamukalize tuna mokalize ni kabisa mazeto Nancy Nyakena ni akeja mtu wangu Gospel Tuesday tuna mokalize rudi bwana umeishika nimeishika kushika Kameme TV. Before starting a journey, ensure you're well rested and take breaks if tired. Remove stalled vehicles from the road as soon as possible. Always place proper warning signs to alert other motorists. For your safety,
and that of other road users. Look out for road signs all along the road. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na the European Union. Finsco Africa tonyitanĩire na National Bank rĩu tũkũreheire Thika Grove Chania Phase 2 gũkũ nĩ gated community bara nĩ njega maĩ na thitima ciekuo na rĩo rĩera kwagĩra. 8th acre nĩ 2.95 million, quarter acre nĩ 5.8 million, half an acre nĩ 10.2 million. Thogora ũyũ ũrengeirwo hua ũngĩringithania na thogora ũrĩa ũrendio gũkũ. Umĩte Blue Post bara ya Gatanga ndagĩka 2 wĩ mũkinyu. Thimũ nĩ 0711082307. Thika Grove Chania, where serenity meets luxury. Kameme kayo kamuige na Kameme TV tunyitanĩire na Samido tũrakũrehera Samido Big Voices Season 3 The Concert Nekoria SNL Lounge and Gardens Githurai 44 Ekarumoruane Samido Jose Gatutura Waithakawa J Joyce Mama Korwa Jiko Zima Mzima Salim Young Joy Wabacharia Garuya Junior Rebororo ne taifuku Eiranyu agajoy Tokenwa Maisanga maya Samido Big Voices Season 3 Erogabirwa Kunakunane Comfort Home Finsco Africa Farm Place Kenya Ace Prestige Zeneti Huge Share Concrete Limited West Hill Shelters Wheat Concepts Limited Koigera No Matano Majomo Nayo VIP ne 1,000. From the DJ Moto zaidi ya pasi, moto zaidi ya umeme. Kameme